Sizobuya sizelana ke into ebengifuna ukuyicacisa, the way we were taught to interpret amaphupho masiqala indlela yethu ye-initiation. Thina njengoba sengichazile ukuthi ngingathanda ukuthi kube university, njengoba sengichazile ukuthi singabantwana abangcwele, singabantwana abambathe umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele is responsible for ukusambulela ngempilo ngokuzayo, asibonisa izinto ngamaphupho, asitshengisa izinto, asambulela imfihlakalo, asivikele, enze konke uyikho konke kithi, uthunywe uNkulunkulu ukuthi azoba yilokho kuthina abantwana bakhe. So mangabe kunjalo, the reason why siphupha sijahwa zinyoka, uyaphupha inyoka iyakujaha, ikujaha, but mayikujaha, mayikufica ikubulali yahlala kuwena. The only ingoba ikujaha okukhombisa kona ukuthi iyakufuna not ukuthi ukuzokubulala but ukuzokusebenzisa. Zisuke zisiphupha umoya oyingcwele usuke sikhombisa amaphupho ukuthi you are being chased or the evil spirit is after you. But ke we have been taught ukuthi silicabange or silithathe leliphupho as ukuthi umntwana wamanzi, so amakhosi asemanzini asuke ekufuna wena ukuthi uzowasebenzela. That is why you find us sihamba ke siya emanzini sithi siyoxhumana, siyoconnecta, isigcina abantu bebuye nezinto ezirong because they are lost. Kanti umoya oyingcwele obusuku ukubonisa ukuthi gada isitha ke manje si after ubungcwele bakho. Wenze njani? Kufanele ngisikhuleke, ukhuleke ngamandla, udedise, because vele mayisuka ikujaha ingakulumi, ingakulimazi, isuka ikhombisa ukuthi no ngiyakufuna, ngizokusebenzisa. Isuka ifuna ukukusebenzisa, isuka ikuncenga kahle kahle ukuzophila kwena, but thina we take it as unamandla, ujahwe inyoka enjani epinki, hayibo unamandla bo lo mntwana. So it's sort of like that. Abantu bayawathanda amandla to a point yokuthi balahlekelwa ubungcwele babo chasing amandla. Sesihlanganiswe kakhulu nento yobuthakathi, kwathiwa ubuthakathi it's our identity, iwubuthina ubuthakathi. There's no such thing. Into eyaficwa la emhlabeni. Thina sifike singcwele, singabantwana bakaNkulunkulu, thina siphilela ubungcwele, siyakhuleka, siphila ngeqiniso, siyawazi wrong no right. Siphila ngeorder kaBaba athi masiphile ngayo. Not lengxube evange sesifike sayithola la. Ukuthi manje ungakhuleka but also uyakwazi ukuthi uthi uyobulala umuntu, uthi uyomthwebula umenze nodolo wakho, of which nakhona awunawo amandla okwenza umuntu abe umphefumulo womuntu ube unodolo wakho, kusuke kuyilwane zikaSathane zigqoke loyo muntu. Futhi that is why kuwena kuphela oyibonayo, because uwena owenza isivumelano nalomoya. Guys, it's time manje siphakame, it's time siphaphame, sivuke. It's time abantwana bakaNkulunkulu bavuke, babuye babe semandleni, basikhumbule ubungcwele babo, basikhumbule ububona. The only thing that eniyaziyo is witchcraft kuphela. Nakhona zibuza ukuthi kungani uzibiza ngomelaphi, but the only thing oyaziyo ubuthakathi. Ulapha ini uthakatha. We have to ukuthi sibeke izinto njengoba sizinjalo. Nawe ube neqiniso uzibuza usiphendule, ungajaha ukulwa uthathe ngama feelings ukuthi ungibiza ngomthakathi, uzongihlambulula, uzongihlawula. Angizokwenza zonke lezo zinto lezo. Sihlala phansi uzibuke wena, ubheke izinto obuzenza bese uyabuya uyaconclude ukuthi zithi umthakathi noma zithi ungcwele na, because the only thing you know is witchcraft. Iyona nto uyaziyo phela, but uzibiza ngomelaphi. It's time abantu baphile ngamaqiniso. Uma uqhubeka nakho uthi hayi mina ngiyahlala kwizinto zami zobungoma, hlala, but hlala knowingly so ukuthi wena vele you are owning to the part yokuthi no wena uyaganga, uyathakatha. So ngithi mina namhlanje ningasabi, ungasabi, mawungabi nokwesaba. Yesu ulandile izinto, Yesu ungenile kuyivumelwano, wahlala kuzona lezo ivumelwano lezo, awusazi ukuthi uphume kanjani noma uyasaba. Ngikhona mina ngithunyiwe ukuthi mangizonikhipha kulezo ivumelwano, mangizonikhulula imphefumulo yenu. Uyasaba ukushiya ubungoma because kuthiwa uzohlanya. Ngikhona ke mina ukuthi ngithini, woza ngikususe kulezo ivumelwano bese uyabona ukuthi uzohlanya na. Njengoba singisho ukuthi sithunywe ngokungafani, ngithunyiwe ke ukuthi mangizonikhulula, mangizoniqaqa kulezo imvuma kufa enayivuma nayihlanganisa nenzani nangqoka nenzani, zonkana zonke lezo zinto lezo.
ukuze uzokwazi ukuthi uphile ukhululeke, ungabi nokwesaba, ungaphileli ovalweni, hlukana nokuba isigqila semimoya. I am here as uma yenzeke, ngizokususa, ngizokusula, ngizokuhlanza, uzohlanzwa umoya ongcwele, umoya wokukhanya, ukusule ebese uphila impilo. Ebese kuphela ukuba isigqila semimoya engcolile. Awuhleli ngoba uthanda, sewuhleli ngoba uyasaba ukuthi uzohlanya mawushisa lawo mabhayi. Iza kimi ebese so